Sećanje na lik i delo Slobodana Martinovića Šoće, legendarnog velemajstora i šahiste, ne bledi. Iz godine u godinu ono je sve jače. To potvrđuje memorijalni brzopotezni šahovski turnir koji se 4. put za redom organizuje u njegovu čast. Svečana sala Mega Marketa pretesna je i ove godine i ovog januara bila da primi sve zainteresovane učesnike, poštovaoce njegovog lika i dela. 4. memorijal Slobodan Martinović Šoća je u potpunosti opravdao očekivanja. 137 učesnika, oko 20 velemajstora, mnoštvo intermajstora, FIDE majstora, majstorskih kandidata i onih koji su voleli Šoću i koji amaterski igraju šah. Svečano je otvoren 4. Šoćin memorijal, onako kako to priliči. Poštovani šahisti, poštovani ljubitelji šaha, poštovana publiko, dobrodošli na 4. međunarodni memorijalni turnir Slobodan Martinović Šoća. Želim da vas pozdravim u ime organizatora, da vam poželim puno uspeha i sreće na turniru, da pobedi najbolji na ovom turniru i hvala vam što ste došli ponovo u velikom broju. Očekujem da ćemo i narednih godina imati isti ovakav broj učesnika i hvala vam još jednom što poštujete lik i delo Slobodana Martinovića i što poštujete Smederevsku Palanku kao grad šaha, a sama Palanka će vam se odužiti najbolje tako što će organizovati turnire u januaru mesecu, znači one turnire koji dolikuju i gradu i vama šahistima. Hvala vam još jednom, a sada bih htio da pročitam biografiju Slobodana Martinovića Šoće i da krenemo sa ostalim protokolom kako ide do početka turnira. Slobodan Martinović Šoća ili Šole rođen je 25. jula 1945. godine u Beogradu. Svoje prve šahovske korake načinio u Palanci, kaleći se sa bardovima ove male varoši. Prve ozbiljnije naznake njegovog talenta potvrdilo je učešće na pionirskom i omladinskom prvenstvu Palanke, koji je osvojio bez izgubljenog meča, a posebno na omladinskom šampionatu Srbije, gde je pobedio kao 18-godišnjak. 12 godina kasnije, 1975. postaje i seniorski prvak naše zemlje. U međuvremenu redili su se titule majstorska 1971. u Portorožu, intermajstorska 1975. godine u Vrnjačkoj banji i 1976. godine u Lublinu, da bi titulu velemajstora osvojio pobedama u Smederevskoj Palanci 1977. godine i u Rumi 1978. godine. Osvajač je i učesnik više desetina turnira širom sveta, od Palanke, Beograda, preko Pariza, Berlina, Groningena, Amsterdama, Varšave, Bakua, Rija, Moskve i ostalih gradova na najrazličitijim meridijanima. Nastupao i za nacionalni sastav više puta i nosio titulu nezvaničnog prvaka Jugoslavije u brzopoteznom šahu, a među epske mečeve ušli su neki sa velemajstorom Vukićem, Ljubovićem i Abramovićem. Više od 15 godina je nastupao u Bundesligi Nemačke. U posljednjim godinama karijere i života postigao je i najviše profesionalno priznanje, nacionalnu penziju, koju vlada Republike Srbije uručuje najzaslužnijim sportistima svoje zemlje za medalje osvojene na olimpijadama, svetskim i evropskim prvenstvima. Rame uz rame sa Vladom Divcem, Dudom Ivkovićem, Nikolom Grbićem, Bodirovim i drugima, Martinović je dobio zasluge kao trener na svetskom prvenstvu u Lucernu, gde je naša reprezentacija osvojila srebrnu medalju, tik iza moćnog Sovjetskog saveza. Ovim i ovakvim trenerskim poslom uspešno je vodio žensku selekciju na Malti, izveo na put mnoge naše šahisti i šahistkinje, od kojih valja izdvojiti Milunku Lazarević, Miroslava Markovića, Miodraga Savića i mnoge druge. Sa strašću igrao šah do posljednjeg izdisaja i iznenada nas je napustio 2015. godine u 70. godini života. Hvala vam još jednom za sve što je učinio za naš šahist. Ja bih molio njegovog sina Stevu da dođe i u ime porodice Martinović kaže nešto o samom turniru. Dragi prijatelji, dobrodošli po 4. put na memorijalni šahovski turnir Slobodan Martinović Šoća. Ja kao i svake godine imam obavezu da zahvalim
svim ljudima, svim sponzorima, svim kompanijama dobre volje koje već četvrtu godinu za redom pomažu turnir i čine ga ovako brojnim i kvalitetnim. Pre svega Skupština opština Smederevske Palanke koja nam na različite načine pomaže i stoji za turnira i zaista sam srećan na tome, a onda naravno i Maxi Mediji i Offer Trade-u, i DM Investu, i Sunny Optiku, i Termoplinu i mnogim drugim sponzorima koje već svi znate, da ih sad ne pobrajam redom, ali zaista bez svih njih ne bi taj turnir izgledao ovako kao što izgleda, a naravno i bez vas šahista koji uzimate učešće svake godine. Ove godine sada nekako zvanično postajemo internacionalni turnir, budući da smo prethodnih godina imali ljude iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske koje mi smatramo za domaće i nismo ih uvrštavali kao internacionalce. Sada imamo 3 Mongola, koliko znam jednog velemajstora, i I would like to thank all the players from Mongolia to play this tournament today. I hope you will have a nice time here in Smederevska Palanka. Hvala vama još jedan put što dolazite ovde. Takođe, Šahovskom savezu Centralne Srbije dugujemo veliku zahvalnost svih ovih godina na podršci, a i naravno sudijama koje svake godine nažalost zaboravim, na čelu sa Nebojšom Varlićem, koji znam da prvi put sa novom titulom generalnog sekretara FIDE sudi naš turnir, tako da nam je posebna čast što je on svih ovih godina sa nama ovde. Uživajte, neka najbolji pobedi i nadam se da se vidimo sledeće 2020. godine na jubilarnom 5. memorijalnom turniru. Hvala i... Sada bih zamolio velemajstora Daču Milanovića, velikog prijatelja Šoćina, da dođe i da ukratko kaže neko reč o Slobodanu Martinoviću. Pre svega želeo bih da se zahvalim porodici Martinović što mi je ukazala čast da progovorim koju reč u Šoći. Takođe, zahvalio bih se i organizatorima i svim sponzorima koji su omogućili da se turnir podrži, jer ako je neko zaslužio ovakav turnir, to je svakako Šoća. Zahvalio bih se i svima vama, odnosno nama što smo došli u velikom broju na turnir. Šoću sam upoznao davne 80. godine, uz porodična viđenja tokom mog odrastanja počinjemo da se družimo kada sam već stasao kasnih 90-ih. Druženje se intenzivira sve češćim zajedničkim odlascima na turnire, sve do njegovog preranog odlaska 2015. Šole je bio, slobodno mogu da kažem, ikona jednog vremena. Bezbrižnijeg, opuštenijeg, za mnoge i lepšeg vremena u kojem su svi njegovi talenti i kvaliteti dolazili do izražaja. Šarmantan, neverovatne energije, uvek spreman da pomogne i posavetuje, plenio je vedrinom svog mladalačkog duha. Za sedenje za njegovim stolom, kako ujutru kada je uz kaficu analizirao partije iz novina ili biltena, tako i uveče kada je u nedogled igrao cuger, tražila se karta više. Šoćina jedinstveno se ogledala u tome da je šah mogao da igra sa svetskim prvakom, ali i sa totalnim amaterom. U velelepnim salama vrhunskih hotela, ali i u najvećim bircuzima, uvek ističući da je bitno što više igrati šah. Nema grada, gradića, varošice, sela, zaseoka u Srbiji u kom Šoća nije odigrao neku partiju. Bio je istinski ambasador šaha. Šah je obožavao. Isto toliko je voleo i šalu, štos, vic. Zatekao se tako Šole u Nemačkoj na turniru i neki amater Nemac hoće da mu pokaže partiju, ali nema garnituru. Ode Šole do svojih kola, otvori gepek. Ugledavši nekoliko garnitura i satova koje je Šoća uvek nosio za potrebe cugera, Nemac ga upita: Herr Martinović, zašto vi nosite garniture, pa vi ste velemajstor? Na što mu Šoća brzopotezno odgovori: da, gospodine, ali pravi revolveraš nigde ne ide bez pištolja. Bio je Šoća trener, sjajan trener, mnogo je pokazivao, ali je ponekad morao i da dokazuje. Davnih dana na nekoj ligi u neformalnom razgovoru kaže njemu jedna od naših legendarnih reprezentativki da je čitala u novinama kako nije dobro oprati kosu pre nekog umnog rada, što se i za šah podrazumeva, jer će efekti rada izostati. Usprotivio se Šoća toj tezi, ali reprezentativka ni pedalj da popusti. Epilog razgovora je
da istog dana pred početak kola Šoća dolazi na partiju sa Mokar. Iako je igrao protiv proslavljenog velemajstora, pogađate, dobio je partiju. Imao je Šole i previda. Bio je bez auta, a pošto je morao da ode na neki turnir, rešio da ga kupi. Znao je dobro da se auto ne kupuje po mraku, ali pošto nužda zakon menja, ipak uveče odu u kupovinu i napravi gru previd. Naime, ujutru po svetlu ispostavi se da su na autu sva 4 različita točka. Ipak, manirom prekaljenog vozača, bez problema je stigao na turnir. Doneo je Šoći auto i sjajne uspehe. Na turniru u Mađarskoj hotelskoj sobi smo bili Šoća, moja malenkost i jedan naš proslavljeni velemajstor. 3 noći je velemajstor zbog zapušenog nosa blago hrkao, Šoća je bio neispavan. 4. veče se isto desilo i Šoća je ustao iz kreveta, stavio jastuk pod mišku i izašao napolje. Tek smo ujutru saznali da je spavao u kolima. Tako je nastavio i narednih dana turnira i pogađate, na turniru je osvojio prvo mesto bez izgubljene partije. Voleo je Šole i da peva. Igrao se neki rapid u Elemiru i ljubazni domaćini su po završetku turnira oko 6 uveče organizovali večeru i pozvali par muzičara da naprave atmosferu dok večera traje. Kako je počela muzika, tako su zapevali Šoća i svima nama dobro poznati Ante Brkljača i ostalo smo do kasno u noći. Inače, kod njih dvojicu nije slušao kako pevaju, mnogo je propustio u životu. Takvo je raspoloženje bilo da sami muzičari, jako umorni, nisu hteli da prekinu slavlje, čak su i pitali da li su Šoća i Ante profesionalni pevači, obzirom na način i splet pesama koji su pevali. Bio je Šoća ponosan na to veče. Ipak, najveći Šoćin ponos je bila njegova porodica, supruga Jaca, sinovi Ivan, Steva i Vlada, danas već ostvareni ljudi. 4. je godina kako Šole nije sa nama. Ostala je velika praznina koju ćemo pokušati da popunimo ovakvim druženjima i sećanjima na Šoću. Siguran sam da bi Šoća najviše želeo da volimo šah i život, makar upola kako nam to činimo. Hvala. Ja molim Nebojšu Pavlovića, sudiju turnira, da pročita propozicije takmičenja. Poštovana porodica Martinović, organizatori, uvaženi šahisti, šahiskinje i šahisti, u ime lično i u ime sudijske ekipe zahvaljujem sam na poverenju što ste nam pružili priliku da budemo deo ovog prestižnog šahovskog događaja u Srbiji. Četvrti Šoćin memorijal svečano je otvoren simbolično kada je Ivan Gajić, zamenik predsednika opštine Smederevska Palanka, u ime lokalne samouprave povukao prvi potez u jednoj partiji. Kvalitet igrača bio je na visokom nivou. Praktično do poslednjeg kola i poslednjeg poteza nije se znao pobednik četvrtog memorijala Slobodan Martinović Šoća. Oni najistaknutiji srpski igrači učestvovali su na ovom nadmetanju i potvrdili klasu. Praktično poslednje 13. kolo je odlučivalo o pobedniku memorijala. Na prve 2 table sastali su se velemajstori Nikola Sedlak i Ivan Ivanišević, a do njih intermajstor Marko Nenezić i velemajstor Branko Damjanović. Ispostavilo se da je meč između Nikole Sedlaka i Ivana Ivaniševića direktno odlučivao o pobedniku. Ivaniševiću je bio dovoljan remi za drugi naslov pobednika Šoćinog memorijala, a na drugoj strani Nikola Sedlak, koji prvi put učestvuje na ovom turniru, je jurio pobedu. Na kraju Sedlak je imao više koncentracije i pobedio u ovoj partiji i na kraju triumfovao na memorijalu. On je osvojio 10,5 poena iz 13 partija, a interesantno da je poslednjih 7 partija rešio u svoju korist, što je pravi raritet. Na drugom mestu Ivan Ivanišević, velemajstor sa 10 poena, koliko ima i treće plasirani velemajstor Dejan Pikula.
Od 4. do 8. mesta sa po 9,5 poena plasirani su velemajstor Branko Damjanović, intermajstor Marko Nenedzić, velemajstor Borko Lajtheim, velemajstor Siniša Dražić i velemajstor Danilo Milanović. Kada govorimo o palanačkim šahistima, veteran i velemajstor Dušan Rajković je bio najuspešniji u konkurenciji preko 60 godina starosti, 15. sa 8,5 poena. U konkurenciji dama najuspešnija je bila intermajstor Ljilja Drljević. Partije su bile vrlo uzbudljive i neizvesne da bi se došlo do konačnog skora i konačnog pobednika i u onoj glavnoj konkurenciji, a zatim i u ostalim kategorijama u kojima je organizator predvideo nagrade i priznanja. Molim za malo pažnje da započnemo ceremoniju svečanog zatvaranja i dodelu nagrada najuspešnijim takmičarima na 4. memorijalnom turniru Slobodan Šoče Martinović 2019. godine. U ime sudijske ekipe i organizatora zahvaljujem se svim igračima za zaista fair i korektnom ponašanju. Turnir je opravdao etiket fair play turnira, bez jedne primjedbe, bez jedne žalbe, bez jedne sudijske intervencije. I još jednom hvala na tome. Krećemo od specijalnih nagrada. Najuspešniji kadet na turniru, igrač do 14 godina, je Aleksandar Radojičić sa 7 poena. Najuspešniji igrač iz Smederevske Palanke je velemajstor Nenad Ristić. Nenad Ristić je treći u seniorskoj konkurenciji, ali ovo je vrednija nagrada, tako da on osvaja nagradu kao najuspešniji palančar. Najbolje plasirana omladinka do 20 godina na turniru je Jovanović Mija. Kategorija omladinaca do 20 godina. Treće mesto, naš gost iz Mongolije, Akibelek Ortsajk. Drugu omladinsku nagradu sa 8 poena osvojio je Marko Ivanović. Najuspešniji omladinac na turniru do 20 godina je FIDE majstor Stanko Vlajković sa 8,5 poena. U kategoriji veterana igrača preko 60 godina, treća nagrada pripala je internacionalnom majstoru Zoranu Novoselskom sa 7,5 poena. Druga veteranska nagrada pripala je velemajstoru Vladimiru Kostiću 8 poena.
I najuspešniji veteran na turniru, domaći igrač, velemajstor Dušan Rajković, 8,5 poena. Jedno lice, da se slikamo samo, se potpišete za... Kategorija šahistkinja, treće mesto, ženski internacionalni majstor Lena Miladinović, 6 poena. Drugu žensku nagradu osvojila je Maja Veličkovski-Nejković, ženski internacionalni majstor. Najuspešnija šahistkinja na turniru sa 8 osnovnih poena, ženski internacionalni majstor Ljilja Drljević. Ljiljo! Završi fotosession. Redovni nagrade na turniru, 10. mesto. Velemajstor Miloš Perunović, 9 poena. Deveto mesto, velemajstor iz Moldavije, Šaravko Dačevke, 9 poena. Od 4. do 8. mesta grupa igrača sa 9,5 poena odlučivali su dodatni kriteriji. 8. mesto, velemajstor Danilo Milanović, 9,5 poena. Sedmo mesto, velemajstor Siniša Dražić, 9,5 poena. Zahvaljujem se, sa pokojnim Šoće sam milion puta igrao na turnirima, pa najmanje. Šesto mesto sa 9,5 poena, velemajstor Borko Lajkaj. Peto mesto, s 9,5 poena, internacionalni majstor Marko Nenezić. I u grupi sa 9,5 poena sa najboljim Bukovcem, velemajstor Branko Damjanović. Treće mesto sa 10 osvojenih poena osvojio je velemajstor Dejan Pikula. Drugo mesto sa 10 poena osvojio je velemajstor Ivan Ivanišević. Ovaj bre!
turnir je započeo sa 3,5 i 6 i napravio seriju 7 i 7. Pobednik četvrtog memorijalnog turnira Slobodan Šoća Martinović je velemajstor Nikola Sedlak iz Subotice. Ovim je četvrti memorijalni turnir Slobodan Šoća Martinović završen. Sljedeće druženje zakazujemo za januar 2020. godine na mini jubileju u 5. turniru. Hvala svima još jednom. Pobednik memorijala Nikola Sedlak po prvi put igra na ovom nadmetanju. Kaže da je svojevremeno branio boje šah kluba Goša i da ima zaista lepa sećanja na Šoću Martinovića. Četvrti memorijal Slobodana Martinovića Šoća u Smederevskoj Palanci okupio je zaista šahovsku elitu Srbije. Nikola, čestitke na pobedi na ovom turniru. Šta ono vama znači, kako ste vidjeli sam turnir što se tiče organizacije i kvaliteta? Hvala. Pa evo, pre svega, ovo mi je prvi put da učestvujem na memorijalu Šoće Martinovića. Moram da kažem da mi je velika čast što sam došao ovde i da se naravno ni malo nisam pokajao. Turnir je prelepo organizovan, ima dušu što je najbitnije, događaj koji okuplja bukvalno, kako ste rekli, celu elitu i puno i amatera, faktički svih ljudi koji igraju šah došli su tu. Maksimalno se organizator potrudio da se šahisti osjećaju ovde kao kod svoje kuće. Moram da priznam, jedne godine sam, to je bilo 2003. godine, na dvojnoj registraciji nastupao za šahski klub Goša iz Smederevske Palanke, tako da mnogo sam lepih trenutaka isto proveo sa gospodinom Šoćom Martinovićem i to je sigurno, eto, jedan od lepših mojih perioda u mojoj šahovskoj karijeri. Mogu da kažem da i on meni jednim delom isto preneo tu veliku ljubav prema šahu. Što se mog turnira tiče, start je bio, mogu da kažem slobodno, užasan. Startovao sam sa 3,5 i 6. Međutim, ne znam onda šta se desilo, zadnjih 7 partija sam pobedio i odjednom izbio u sam vrh, odnosno na prvo mesto. Tako da ću mnogo opet lepe uspomene da nosim iz vašeg mesta i to je to. Tiče ove godine reprezentacije kompletnog vašeg učešća, znači kakvi su planovi i šta vas očekuje u narednom periodu? Pa nažalost, kod nas je dosta nesređena situacija u Savezu, prošle godine bilo je otkaza, ne zna se šta će biti u buduće. Naravno, ja sam se uvek odazivao pozivu za reprezentaciju kad su to bili neki iole pristojni uslovi. Nadam se da će ovo rukovodstvo ipak pokušati izmed snage da obezbedi najjačim igračima neki iole pristojan tretman i u tom slučaju smatram da će se svi odazvati i da možemo računati na neku svetliju budućnost. Hvala vam puno i čestitke još jednom na pobedi. Vidimo se i na 5. Šoćinom memorijalu. Hvala, ako Bog da, vidimo se. Ivan Ivanišević je bio pobednik prvog memorijala Slobodan Martinović Šoća. Sada mu je za dlaku izmakao pobednički pehar, ali i on je zadovoljan svojim igrama i uopšte je govorio o kvalitetu ovog turnira. Četvrti memorijal u Šoćinu čast u Smederevskoj Palanci. Gospodin Ivaniševiću, do poslednjih praktično poteza vodila se žestoka borba za najviši plasman. Kako ste vi videli ovaj turnir? Jeste, ovaj put nisam imao sreće da pobedim kao što je jednom bila prilika, da li pre 2 ili 3 godine, zaboravio sam. Pa dobro, turnir je jako lepo organizovan i mislim, drago mi je što u Šoćinu čast ovako nešto održava. Šta je, kažem, Palanka ima neku šahovsku tradiciju, zna da napravi dobar turnir. Ja sam sve u svemu zadovoljan. Mislim, dosta ljudi je bilo, dosta lepih partija, prenos, uživo. Partija poslednja vaša sa Sedlakom je odlučivala o pobedi. Jeste, da. Ja nisam vidio, mogu sam da remiziram i onda bi verovatno bio prvi, ali odigrao sam u brzini neki potez koji u stvari odmah gubi partiju. Tako da...
Ono što je najvažnije, lik i delo Slobodana Martinovića živi ovim turnirom i videlo se i danas da je zaista masivan odziv i da je kvalitet na nivou. Sigurno. I treba ovo da se nastavi. Ja želim da turnir traje što duže. Hvala vam i puno uspeha. Hvala. Smederevska Palanka je decenijama unazad bila pravi evropski i svetski centar šaha. Tome je doprineo svakako Slobodan Šoća Martinovića, ali i najstariji među velemajstorima Dušan Rajković, koji je uz pomenutog Šoću i braću Ristić ispisao zlatne stranice u istoriji drevne igre na 64 polja u našem gradu. Četvrti memorijal Slobodan Martinović Šoća održan upravo završen u Smederevskoj Palanci. Gospodine Rajkoviću, vi kao neko ko možda ovde najbolje svih i poznaje Slobodana Martinovića, decenijama stigali zajedno, govorili smo o Šoći, čiji lik i delo su zaista neizbrisivi. Kakvi su utisci nakon ovogodišnjeg memorijala? Vidimo iz godine u godinu ovaj turnir poprima, čini mi se, sve jači sjaj. Pa ja samo mogu da kažem da nažalost, povod kojim smo došli ovde nije srećan, ali je lepo da se, recimo, za Šoću svake godine susretnemo, jer vidite da je ovaj turnir prerastao u najbolji igrači Srbije su došli. Sedlak iz Subotice, Ivanišević, Perunović, to je naša elita i tako da to je neki trag od onoga što smo imali nekad ranije kad je bila naša ekipa i Smederevska Palanka bila jedan od najjačih gradova u svetu. Ja to mislim stvarno. Ne želim na to da podsjećam, ali učesnik toga uspona koji je bio Šoća je jedan od temelja koji smo gradili. Međutim, sada se sve to gradi, izgubili smo medijsku bitku i jednostavno zbog ove situacije u kojoj se nalazi Srbija, na zapadu šah sve više napreduje, veliki broj mladih igra, recimo, i posebno u zemljama dalekog istoka. Što kaže, ima 100 velemajstora ispod 15 godina, to je briljantno. Mi nemamo to, jer nemamo uslov. Žao mi je, ali ovo je jedan od načina da pregurat ćemo mi to, opet će šah da se vrati na svoje. Ali, kada su naši najbolji igrači su relativno mladi trenutno. Naši najbolji igrači su dobri, ali u borbi za država ne pomaže šahiste vrhunski. Pomaže druge sportove, ali ne toliko vrhunske šahiste. I oni koji nas reprezentuju moraju da se bore da igraju s turnira na turnir. Time je umanjena mogućnost ličnog usavršavanja. Tako da, recimo, Ivanišić mi kaže, ja ne igram sad ništa, pišem knjigu, pa kad završim, onda ću da vidim da izaberem neki turnir. Ja sam sad s njim razgovarao. On je inače moj učenik, pa me je pobedio sad, naravno. Nebojša Baralić, jedan od čelnih ljudi FIDE, Švedske šahovske federacije u svojoj oblasti, je ovoga puta što se tiče suđenja i kompletne organizacije zaslužio je sve čestitke. On ističe da je Šoćin memorijal trenutno jedan od najkvalitetnijih turnira u zemlji. Spuštena je zavesa na četvrti memorijalni turnir Slobodan Martinović Šoća u znak sećanja na velikana palanačkog, srpskog, jugoslovenskog pa i evropskog šaha. Evo, gospodine Baraliću, četvrti put ste ovde. Kakvi su vaši utisci, a sve proteklo kako treba? Proteklo je kako se i očekivalo, bez jedne sporne situacije. Igrači su zaista ispoštovali i velikana šaha Šoću Martinovića i odigrali su turnir bez jedne žalbe, bez jedne sporne situacije, onako kako doliki u ovom memorijalnom turniru. Što se tiče Slobodana Martinovića Šoće, vi možete reći u ime FIDE i u ime generalno i u ime Šahovskog saveza Srbije koliko je njegov lik i delo zaista neizbrisiv. To se vidi po broju učesnika i po kvalitetu ovog turnira. Pa jasno, reč je o nosiocu nacionalnog priznanja, čoveku koji je zadužio i jugoslovenski i srpski šah. I to najbolje govori i kvalitet turnira, odnosno svi ti vodeći srpski velemajstori koji dolaze na turnir i nadamo se da će ovaj turnir iz godine u godinu dobiti i jači međunarodni karakter. Tako su organizatori i najavili ovom prilikom. Tako da verujemo da će Palanka dobiti jedan veliki sportski događaj uskoro. Vi ste na odgovornoj funkciji u šahovskim forumima i u Svetskoj federaciji. Recite nam stanje u srpskom šahu, da li možemo biti optimisti u pogledu igrača i dostojnih Šoćinih naslednika i te slavne generacije? Znate kako, nekada smo bili vodeća velesila sveta, druga velesila u svetu iza Sovjetskog saveza. Nažalost,
i pored toga što je šah postao izborni predmet u školama u Republici Srbiji pre 10 godina, naš šahovski savez nije prepoznao značaj tog čina i nije se dovoljno potrudio, da tako kažem, da se omasovi ta šahovska organizacija, da se pojača trenerski rad kako bi se naš srpski šah vratio na staze stare slave. Ipak ja verujem, Srbija je šahovska zemlja, to se vidi na svakom koraku i samo je pitanje trenutka kada će se pojaviti neki naš šahovski Novak Đoković i da će šah dobiti veću medijsku pažnju, a samim tim i jače rezultate. Hvala vam još jednom i vidimo se naredne godine u isto vremena, kako ste rekli, jubilarnom 5. memorijalu. Hvala puno. Dakle, 4. Šoćin memorijal potpunosti je opravdao očekivanja po kvalitetu šaha, masovnosti, brojnim učesnicima, njegovim prijateljima, onima koji su ga poštovali i Palančanima. Ne sumnjamo da će i narednog januara u ovoj sali biti još više učesnika. Šoća je to zaslužio. Thank you.